Nere malaken nyam kanas diala content barwani lingwaseme kanur online TV channel anda mandun shang kwas nyam lanung rwasni gwaseme an wala shanka bangwan ka paibaro ronkina dangro ujen dangro wida bakel bana lere tulorodin kaling bana kalingkel ate kon galere shop ka diok ate be kon kaling gwaseme lere nyam bana roike queen enten kon inshallah do chitiai take information mi cha jaga gwazan be nyoy kel kaman chalat ka kwide ne de chitiai ke dina sas pdf tin chi we ke dina splayo re wiki jongle state ban mandan le ronen gwan banjeling lere re wodemen ban nyoko men nyako na gwasme ban roch ka do badan en chaluk dakrama char chaje luke je re wich ka juba bukon mandan le rod tin banjeling dodien ban roch ka ta dana chala do cha self kem yadi te jara mandan cha kwany ramadan en buro de chung ka pa de SPLM men ruaje point de self kem yadi ne dial de kel ke je ci kan self kem yadi ci kan me kanu je ramadan bi candidate ka je ramadan bi compete kanetin koken ke bonden koken gorge jeno de kan South Sudan de kan ruaj ke de kan nang da do me go bana wo won yam ten kan kono wo won yam gorge jeno mi jiram jidid go asma kan online TV channel mi guji jak YouTube channel ka kan subscribe kan online TV kamiti ka Facebook page ka guji report me ke lere me gorjeno de Facebook online TV channel de je support de follow ka de nyu abonné ko ken ko de lerti de kan chamala shup gonten gor kono de ko woten kam kan subscribe ka YouTube channel gorno bi channel bi support ka YouTube ko gor kono ba woni am en channel mene wana ka report ni am gwasame ate ka report mi shalat gwasame minong yekel chala de wonene wate ke nate shop ka kudang diok ti chitiai ke chi defect chi gen ka dene SSPDF chi kan we ka party Dr. Machar ka kuma spilayo chara je me chajalat wa ngwane to kudang diok ke dene SSPDF ti chuko kudang diok ti chitiai ando badana tiai kan gaje kwa kuje lengu duno bi amanda chala ra gwasame man bakuna nyoka yekel bi ajeleng chala de wonene ka kure dana chi togre wich ka walgak waka kor che tigane ti chitiai ka bon dung SSPDF bona money ajan bon de ni men yes ke de ni aspilayo no won waken chikitiai ka pek den shop ka kudang jokone ko ne chitiai chiwe ka party SPLAyo aloke de ni ano kana kulat gwas me mike ngwane nuweri wala ke tire den te ka jang ke jor ko ken bat chala ne jen wodi ci de ni ti shop ko kudang jok chikitiai ka jongle state gwade ci kori tokten ci we ka bon SPLAyo te mi cha kulat gwasme mu gore ban nyaa yekel ka do bana chalat ke jem ko kon be kon men tok bana janga jeno gor kon charme go mi te gane ti shibin ka kon ke jen tam me ngai kon kure dana shi tok re we ka walga gwade cha nakten men commissioner ka cha nakten men ni ko ken ne tin kon tikel ke kume selb ke mi yadit ka ganu rebo of course just lo ajme dana shi tok ko ka ganu kwala use kulin yin ton ka ganu ko ken ka je report me mu kwala nyoga yekel te mi cha kula kamnetin kontla SPLAyo kenere ko lan wore ka queenentin kon paitiai ne di paitiai ti shop ka kudang doctor awa sometime der te ne ka plan bo ti chare le ka ken ko de kan kwar tin konen te ka SPLAyo ke kwan wore tinte qui dakremachar re wiki jongle state de ne tok bono de kan kanak mi ci korche nyom togo wate ga takting la yos ka bo jiter mit ci kan ngaje no korche bec ko gor kan dob dan de ken ye yar ke je ke de ken ye de ke je la moy ke rodien ne ken te bi yolim ke tila liem ne da to bu ko we lo ka ne kun lo ka ne jitay ba men be kan olat wa me bec ke ri podan chalat chana kul jogono ne mi ke din jitay la to ko shiga ben kuch ke ci kan declare no kan ka ne tinat tibun wer bu kan ka lokatin je kon lat ke kuma jane ke kuma selbi ke mi yadit chay jogono ne wade yen ka dagon kun dialen kon teketen chicken de te gwaskel ko wami chene me jene dan chi kon to ke gwade chiwa ka kwarnu te kon chiwa la nat la ka lat kre du no biketi ay bikala ro ka ne kun ko kormi chi korje to ke plan mi chare leka ko ngage general mi cheti ay la ya welcome la you can open do know this time what time be shi an ran chi je ba la ko be berech ka be you accept ka be you mo ka position ke be mo ka gwat miteka ka kwar mi ramimo mi chiti ay ka chaben kuch ate gwana tin ko ken a chiti ka kwar
tin konde la kwan wari ke kwara SPLIO ke ripodan chalat so mi siling na me gore jen obi lot ke bi la ne kondial ke ripodan chalat ke kwide ni te choku kudang jok tin kono chetiai ko kume SSP dia pinchi kume SPLIO chikane join kamika gan wara okay goya do know bani ngajin this time a different tiene de modeben ka party SPLIO ko bi kana been destroyed amika na ro releka dare George no de kan party SPLIO de kan yar ka de Nuer ba de kan yar ajen do be dan nen yenere loka me kap ka je ke daka je ko tire dan kon Nuer te kon ngene timo tila goten kontinent la kan ka nyut la lo kan wanter ke enemy ko ben bu kan Nuer bu kan ga benek tay ko li jogo no ne be careful wherever mi ti ay ki ci de fa ka ci ben ku dan kon kon shalan wore be dil ngaje no mission de lengu ka do ba den tay ka jema ko right now tini to want la man dan kan la kana to ci kana lat ko te kon ka siyasa mu da din no wujjanka no juron Nuer ko ba daman ba jawnak so shay ne bonga social media tin kon lat krodien to kon kanat ti chulo dien tet keme dan ci to ko walgak kana na kana Nuer ban Nuer ka chodien kam so ne me der we ka ye ka je report ne ma me mi chala yeme e report mi chala do ne mi te mi ci tok der gwan o mira mi ci tiaye ka bona mo de yena del gang ko de shub kut kware ne me report we ka yem gang kwar kun ajana ne chala da ne mene another report dan ban wetin gwasame ka cha lariye ne mandan bala kui first vice president Dr. Machaten ka luga dan loka jere wich ka juba ngai kon diala kon lat ko rin rewi ka juba luga de luga je lat kon diala ngaje no cha lat en wone ne jala lung mo me cha yonyam wa shi direk kedetin ala karabe wa chelet ka kujemo cha lu cha je passport ke cha yonyam ngai kon diala mun ko lungni siang te dia la ka ja karedi ko ngai ka jeno ne me a very important trial ko te dakma chate tin kana senior SPLIO official so mi chena me yot gen yam ka jamo chala de kana no ye ku karabika but min lok look by the way ka lung dit la karaba la jarel ka before tele lung mi shane nyor bar di al bakar yalaka before mi malat ke un bakar yalaka wala ba speaker bakar yalaka ba television bar yalaka everything ti di al bakar yalaka mete relatke la ne dia la real kan wanika do no self ke me yadi kana neka they are doing delay men midit medan the decision they jame ke no ne na mi be da kuma char kana neka bi kan submit ni statement si chagor ki rwani chagor ki de na proceed back questioning it in corner de top ke ki de tin kon de tin ka and me agenda ngai kona but ke ki ka mi sure la right now churo de los kareo men yam wo she jacce jam mo ke joy rewo de gwas me wachi karaba che de jek so can content work wana kana me ngai kon dia le ne tin wan chuna sen wo de dakma cha de je delun reti gen gwal dan teten ko ngai kon dia le we ma chan me kana kon bara tel mi shala ku in kware tel mi shala mare wi ka South Sudan ci kon dia la ngai te lat ko rin gol ci gol ci international community ci ke shoot chol kan self ke me yadi din wodi please luin dakma char ko gor jeno bi mal betede bedeten bara ina self ke me yadi ko delay so ci ko dia lat ko din tam chaga ko an wi self ke me yadi so self ke me yadi nu we te ci dakma char ci jebulun ngai kon ma dan bo lat jen ci to kan tam ka jongli state ka be to boss gon dia la koken so chakula de wonene yen dakma char wa ci solution ci jen la answer ke ci jen be ti dial bu tu gone wana me be rebne rekten kon lat korodian rewi ka South Sudan anyok selbike me yadit ti ko ba kuin kwara ba jalat ti dialati wa metel first vice president dakama chatting tel mishal ke kuin kware ngai kon dialati ne ko yeng ma chara jara me dan ne tan mal ke 2018 jara me tanya kana point selbike me yadit ano mite melat ke de dakama char dara dil te ka ngachitin ka dara dil te ka ritin ne mone wa gaka cha gaka ke cha gakre ti jen ke je wa tela malmu benung rei wika South Sudan so ko kuje mone a chembu selfe ke mi yadi be ono no ne be ne dial content gorke dakma char be kan ke be goro be control wa tela solution mi benung wa solution karwa da rei wika South Sudan amal right kam quartin content ka bonti gol ngai kone and SPLIO political party agenda main political party mentere wika South Sudan mi chaje tagrar nyu de hotel michal mal kan bondi ala konti pai chakatem no kan 39 k 40 tin konti rewi ka South Sudan rudi dial kenyin self ke me yadi so chika party ti de mal de jenum
chede muto jen bana kulo linga kdio jakale ra jak kwi ka panditini dino ka nyam chana mer wajen wonen Dr. Yang Machar jen cheteng wana long ti bom chakala ra wika so Sudan no so Sudan ba jek Dr. Machar eno bi so Sudan ba tikamal Dr. Machar medan me ga ka ne wuri shalka me Dr. John Garande ma biyor ga ka ni dung leadership ko Dr. John Garang logo jeno de Dr. Machar der ko der jek anyok Dr. John Garande ma biyor che goro te ga dol de dol Dr. Machar me gure jeneto di ne dial ka park en rana kam ko jelongde ko jara me dal le tidial so look my look John Garanga en o te ga nuar mi mo me de nen right ke de la kwar ala me sha gu John Garanga ma biyor jenen nuar di albuga la dinya ko ta me dan mi shalen ka jen ku SPLM me shala ne wal awari nuar di al ngwan ken desha ko akale use desha awakan cikan de te ka kwar te de na la roch kashi kan de te ka gwar bane te dong de ngwane te gode kan gelelat ngai kan nuar ko de ka la soldier jenda ngai ke kake bare o de rander le goro de ko de jagor den chalok jen do be dan ci dak ma char chu jen dak ma char chu ayu gor a point wudi chalka me John Garang de ma biir jen do be dan ko kor to je mu ko jang le la men chinata me 1991 anyo ko kore me dan me shin na me shi bute ka 2002 chu ta kamal ya tanya kan panken 2005 no me bina ko ba wuj ba je gala wi South Sudan ci dak ma char ken John Garang ma biir ci ma ci kan lat ci me ta kam din chatwo banna me jena shakul bu yusen walla self ke me yadit ko jangdon ko ken ko ko le janyal eno chireng ma char che ne ka 1991 wala kor problem jenene o me dan ngwan nuori jen do ba dan ngwan kan wer ke jeno ti ke jangti chanak chaka na ga men nuori bane but still chin wer chi karwaiten ko wer chang me chi we pan chi kana remember la pel kan imagine chaka na ka 2013 angam ko remember kan wer chi kana forget chetel mi chi to mi jira je kan wer te 2013 la jonji yang mi chi to Chika remember, jini cha damonak, cha monak, cha gunak, cha wadunak, cha medunak. Miet kanane karing. Kere dialati, che dialison medit. And no self became yadin me use and tactic. Ko chicken bijan kwara. We gwani, dagma char ko gure jenu be janga support and point self became yadit. Kamechi tuong no wal in 1991. Kachireng ma char point charajane boneke bor community. Jaga nyon medane chora lat, and yet ano sika modba gurkan manana chala de self kem yadit ko ken let ke revenge jen do be dan let ngakro din ke je so antam roy na mi tegan wermo tijile ben ko e chunga kel ke self kem yadit ku ken me dan e chalet keke ajan ko ala cholo wajin mi ken men dan to ken kon ngaj la chunkel ka gwanter mi bijiw na grun barama bum ni jen be jakini mi de badjira ma koy koje me tel ma lar me chiro di chi lar den be jako tien kel but tama dana charam bumni jan miche joj be kul bu jaka jok no mo la tetan so nugi kon Dr. Machar tele dur miche dur but de jang logo mono te kanwer mede ko de jek kwana le yusen wale anyok en kirm yadi dwale jen kan dwale jen ka Dr. Machar ajena mu kan Dr. Machar kan liwo kace John Garang mabir cheliw ko jara me dana te kan ka meter kan kom kel ala kom chate lor bang teren wale chele la kormenye ter ka kwer ga je wale through voting ko ba national election ba jelat beneden kono no jira mo bikene kwany bi jira madana ndong chi fail bile nyur ke biramo be lo ko jenta danatin ano chi fail che lo ni jen wo jin che pagore de chi bruich che jen ba do jin biti ko ken bigalat bi alet kel bi develop no kel so mi chena mo ajen do badan en chora lat bare ba dagma char baje tagrar ka cha goro jen balara mimo mi participate ka kuin kware ke goro jen o de je tol politically name awatele mal mi benung international community kanga ke je bone ene di atin kon interewi ka South Sudan let's say cha yen medan ke 2000 and 18 sorry and 16 2016 cha yen ka South Africa we jen o chede lo re ki juba men me cha mal cha patan ke 2018 so cha nyan so mi chitu na mo awudi reng machar gon mal ngai ke jene dial iben jangai kan ji ko toria do dial ngai kan reng machar rame mo mun nong mal barama dan woni dialat gwasamo self kem yadit
ene shi dak ma charje malaro eno kire rami mo me de gn ke jang chicken query kan de no but kir use me dana chi to 1991 alla duor mi ben jang ken be kul jaga jaku kan support ken yo kir use Nuer content lo kereng machar ko ju ken reng machar me jara manan chi janjil ko gwan no ber ruaji yen Nuer ke jara madan gor ke kuje mon woje je wi ko am yara den biala ten ko ki dwal ke dak machar so jimi jira mi mo mela weekling be kin yadi be jilele be use mi jira mo mitalot chano community do especially right now ke ta me ko konwe ki ma yadi chen Nuer la leader jaga enemy community Nuer ke janda na gor ke self ke mi yadit ko be ye week ke family nukun ka community nukun ko chai bile goraken rumite ko en kware ben chida bi chonka ye ko sia community dun chi anak but can you calculate jange ko bi yana gwanter mo char yen to run by weekend chai ko community run bi a chudot so rana mi dini kajeje ke mi jini melada me to ye ishi to linu be karun ta bene ala jin mi chaji ko community do a gwanter community gadu ka bi go against your community ngaden go jin bi te kare ka shira mo ko ramo te ga dorien kire jang te ga janken jin war kulu ta against your own community dear gujeno in the long run bala positive kaji ma chem gwa she binong benong ji distraction ke ba yare ji ka gwasen be so na me de ngaji no de ter ke reng ma cha ter jin karodo ci ter jin ke reng ma cha gang ka je international law ko jen gure principal ke ngote contain non kamal ka jere wika Sudan ko Sudan cha je ka kor je ka right ke dialogue gujero no reng ma cha re ram te reng ma cha tele reng ma cha gun principal ajan ku yana ne tani 2018 peace agreement kaje ajan gor ka jog den tem right now a win mon kelu should jog kire jaram dan ku yile use ka lugdu ka community do so reng machar enta dan yan ka je ke lo ka jere wi ka Sudan right now jena political motivated chimeshaling ne te konte nyin ka Nasser ke ngene Nuer nyin to ne ke de ne asas pdf ko jen first samuno bu ngene Nuer bu nyi ke de ne asas pdf nyin ka ne shang bana me cha use self ke me yadit ko be kume aspelaigo be gorono be jegar ban ngode che be yar ko gor ka no wat rameda ne tan mal 2018 ngode e dak machar kana ne denounce kana la no shejan so kuje mo ti dak machar te ga tin medi kitin kon lat ko dien ko bi mal be ben rewi ke Sudan kwana we ka final report ke ki wude be shal ka me self ke me yadit ke report me chalat pan self came yadi chaji endorse mulunu jen ajara Ramadan and cha kwany ala candidate ke kui presidential election bondi alke part SPLM chika dole ga jekan dial charen chal gwaskel en wekele special kan 10 state dial kwar kono tipin kem yadi la kwar SPLM charen dol gwaskel kam chika dole chikane jigno ne Ramadan ngwane jen men ba nok self came yadit Ramadan cha kwanya tam Rama cha kwany ka party kirm yadit self kim yadit ajan bi campaign bi lado kana bona mo mi chira andien che kwanyo me goro da la president re wi ka Sudan ke da Sudan der jarwach no Rama bi ka compete self kim yadit ajan andana cha la de ken ngai kondi ale tene to mwana mo shi de compete ka self kim yadit especially within his party nere ti kot kan rodian Joseph kim yadit teleka said kana self ke mi yadi jaram nan te kalwan ko self ke wa take dej te de ni jane ka te de ni asas pdf self ke mi yadi kan de india la kono de pinda dol na ka kane de konti kel ke je should they go against self ke mi yadi can all the 39 parties ke 36 of course in ne kon chiri register ke 39 but 39 ke 37 radian 37 ke 36 can to chicken radian chicken be compete ke self ke mi yadi biga kwani self ke mi yadit ala kuwer enyam neke ndi ala bubot ke bukan kwani self ke mi yadit ka bare jenene netin konden chunkel ka kan ne de ti kan bonati ne chikan goro de self ke mi yadit da ala kuwer gor kan impanian kan de konti ka pade no kuweri na mom yikana kwanya jende vote ne baname bala disadvantage ka self ke mi yadit ko wodi ne de ti mu kan kwani self ke mi yadit bineti biga option ko biga kwani kir but biga kwani rada dien ngai ko right now Dr. Lama ko ram kel mi che pada che declare wodi
big competent but karana kwany mu kwa jen Dr. Lama Kol wala nga nguda kana kwany but kirshe berar pan ken Ramadan ba kwany kimen tikana mat pingene di ala to nga self kemi yadita jala candidate ntama ko la presidential candidate jaram dan tikane endorse ke jaram nani kana kwany pan ko ken bitka tele mission to cha kuma spela yo cha de lat ko kuma spela yo kan cha gwarje pin ka agreement da na cha tan a kam kim yadi kan dak ma cha te di cha yapin te ba kon lat a kan national election kan talk it ka permanent constitution bongone it ka population census kwen ping na nat it ka security arrangement kada dia limu kan ko kon lat tele mission ke queen kware balance unless chago kon fulfill ama jodana chalat a party SPLM aigo ke SPLM aigo pin Dr. Macha no kan ko la dial tel Michel mal rewika South Sudan tel Michel ga queen kware bo rewika South Sudan kari pono kono gorde nywa ya kelgati mi jiram jidit nywa kanere ko ken en ban nyoje kan na da report biata kamal bye bye